bangcwele basezulwini, sibuka ubuhle bobuNazaretha, ukuthi ubuNazaretha buhle udingile ukuthi uhlobile uma bubusha. Esicela ukuthi uNkulunkulu omuhle olonyazi lwezulu lusibhekelele abantwana njengoba bebuthene labe kanje, lubenze izifiso zabo zibe nempumelelo, konke abakufisa bakwazi ukuthola, ngoba izona izinto ezibalekile lezo, ukuthi ngelinye ilanga bagcine nabo sebenendawo abagcineke ngendlela efanele kuzona. Amen. Ngakho ke kulesi sikhashanyana nje sifishane sizodlulisela lombhobho umshumayeli othe wakhona phakathi kwethu walolu suku. Esicelayo nje ukuthi usuku lungavamile ukuthi sibe naye, kodwa uthena akayijuthe. Baningi ke nabanye abafisa nokumbona, ngoba hlezi bambuka lapha kuma social network ekhuluma, noma bamuzwe ekhuluma phakathi ezitokotokweni kokuhleni naphakathi ezitokotokweni koJudiya, egcine bengamboni ukuthi ubani nalokhuluma kanti inkwali nje le yenkosi. Nizoyibona nje ke uma sizithula kini ukuthi hayi yiyo. Ngakho ke siyacela nje ukuthi uNkulunkulu abe ngakithi, ukuthi abazivakasheleyo sibamukele kahle ngenjabulo, ukuthi konke okwenzakalayo kube nempumelelo. Amen. Siyabonga baqotsha balelizwe laSondini. Siyabonga bazali balelizwe. Sisemzini kaNkulunkulu oyingcwele emlindweni, ukuthi uNkulunkulu avume namhlanje sizoguqa emzini wakho oyingcwele. Amen. Ngokwamkhwanazi maNazaretha le kwaMpukunyoni, ngilapha namhlanje ngomsebenzi esuthunyiwe inkosi unyazi lwezulu, ukuthi uShembe asiqoqe abantwana abangamaNazaretha nabangewona kulomhlaba onjena. Uyabadla abantu abasha lomhlaba, njengoba sila abazali baphelelwe yithemba mayibuka ukuthi mabe sithela ngale kwethuna osala amakhaya abasebenzele kangaka beyini. Amathemba yehla usuku nosuku, isimo salempilo siyabadla abantu abasha futhi siyabasheshisa. Akulula ke maNazaretha ukuhamba uguqa ukhuluma kanjena, ngoba la ekhaya wazi ukuthi uwona ngani nini. Unzima umsebenzi kaShembe maNazaretha. Ngiyaye ngidabuke mambona umuntu elwa ngayo yonke indlela ukuthi agcotshwe, elwe nje impela. Omunye elwe ufuna ubohlalo wenabasho, elwe ungamane uhlephuka umsebenzi kaNkulunkulu uhlukane phakathi. Thina sitshelwe ukuthi ukugcotshwa la ekhaya awusuku wena uye lapha uthi ngicobani, kodwa ukugcotshwa uma uzogcotshwa ikhona okuza kuwe. Nakuba uhlalo kwenabatshu asikaze sizabalaze nje, ade sikhankase, kodwa namhlanje sesiyakhokhasa. Sikhokhasela umsebenzi kaNkulunkulu. Ingakho umsebenzi kaNkulunkulu uwonakala ngoba ukubantu abayithathele bona. Awuyithatheli. Fanele kuze kuma kuza kuwe. Ithi indoda endala kwaMgabhi biwumfundisi leli bandla izolo kwahlabisa. Ithi thina sikhuliswa amadoda amadala. Abethi mensikanimile ebuhleni. Khona kufana sengincengile bobaba nelanga libona. Nganikele mina enkosini ilanga ngoba inhlahla yangihlela maNazaretha ukuzalwa maNazaretha. Amen. Nawe uzalwa ngamaNazaretha kodwa isikwehlele namhlanje uyili iNazaretha. Inhlahla ekayifani batona baNkulunkulu. uShembe uphumile abaqoqa bakhe. Ngizalwa maNazaretha, ngiyakhumbula nje lo wazuko omhlophe lo onenyoni. Mathukhe abasazi ke ngikhuluma ngani manje.
khona lwazone nyoni sisagqoka ikhindi masesotweni gqoka ikhindi zokhakhi leka grey ufika uqoshama etafuleni lenkosi langa unikele kanjena ngisho ishumela engayizwa ngo1975 ngisayizwa namanje kwaMpunyoni kwaBhekuzulu kodwa inhlanhla enkulu engiyibongayo ukuthi kukho konke ukukhipha abantwana bamaNazaretha kulento enkulu kangaka enhle thina uNkulunkulu wasiphephisa akusikona ukuhlakanipha kodwa uNkulunkulu wasithanda nje kwala noma sekuthiwa sengishonile wangivusa uNkulunkulu wayazi ukuthi angivuse lentwana ngoba ngifuna ngenzele umsebenzi wena basho engavuka kaNazaretha futhi inkosi langa ngo1969 emzini waseJudiya seliphumile igama lethi ingane kaMkhwanazi okwaBhekuzulu esekhe emhlabeni kusho mina maNazaretha usuku lonke ngesonto ngihlele eJudiya engasekho emhlabeni uthi umama ngizalwa Masithole mina ngizwile nje kuseni uqephuza umalume la Sithole uthi umama Masithole abefika abantu edokodweni ifika mbula ingubo bese beyaphuma uma begudla idokode bethi uma Sithole akabonye ile ngane ayisekho emhlabeni hayi ngavuka ngimambana ngani mvusa noNkulunkulu maNazaretha ngavuka maNazaretha wabona ingakho uShembe simsebenzela ungathi asiphile emakhanda ngoba angazi ngizombonga ngani ngona ngimbonge ngigcwalisa izwi lakhe lithi asibuyise abantwana abaphumayo abakhalisa abazali babo ngoba inyembezi zomzali olunye usuku zophondika ichibi noma idamu noma isizibo ongeke usuwele wemuntu omusha kodwa uNkulunkulu asisize ngoba ukuthi khona la ndlela ngathi usuthi yona uthi ufuna ukugcwalisa izolo masiqale nabathi uthi ngomunye unyaka emzini wasephameni kwathi ukuhlela inkosi kunikelwa ayothiwa ke futhi inkosi ngalesikhathi lesiyana kwakhona ingane ezayidlala duze kwenkosi idlala ingane idlala yazasika ingane alendoda sivuka ulaka ngoba nolaka ukuluvusa into isonile la ekhaya wazi ukuthi uwona ngani ingakho futhi ugadu ulimi lwakho nenyawo zakho nezandla zakho ngoba ukuthi yaphatha nisuphathe ungaphathwa la ekhaya uthi unyathela la unganyathelwa khona uthi yakhuluma le ndoda ethi hey ngithela inkosi ngeyintuli yayigqosha ingane ingane lezi ngengaka nje nasasaba bangaka emkhayiteni sengiyimbuka nje ingane mayikhuzo ethi nami ngikhumbula athi akinje ngazo kwakuthi ithi inkosi ngena sinomfowethu nathi emkhadeni futhi ndlala isicephu hlale ngaphela nje 10 minutes mangibuka vele sisonge icephu phuma Joan shole dokodweni sisafowethu kuleki ngidi sasiphorekile manje sikuleki ngidi dokodweni le ndoda eyixosha lezi ingane sathi sayiphini cishe wazobathatha fike sibuye ethephela icephu hlala uthi phatha kuphu edokodweni futhi sefika kuleki ngidi dasasolo kwesithathu athi impunge njengana ngumshumela ahlala phansi isayibuka lempunge isahlala sathula sathi du ngikhuluma ngobungane nje bokukhula khona la ekhaya inhlanhla yangehlela nawe yakwehlela kodwa nawe sikwehlela ungazalanga amaNazaretha namhlanje umNazaretha amen le ndoda ixosha lezi ingane zabaleka ithe inkosi masiqeda umsebenzi la ekhaya yona uthi yalungisa ithi miqeda umsebenzi inkosi amaNazaretha ithi inkosi zishone lezi ingane beyidlala la wathi buka hayi zixosha usibani zixosha umdunge mebiza umdunge ubuyixoshelani bethela inkosi ngeyintuli ethi buthi ayithele bani hamba uyibize ngiyayifuna zonke zibuye zize la hey maNazaretha lukhulu luhambo sambe ngozini hamba uyibize ngiyifuna lezi ngane zize la gijima indoda matoti ingane beyihlala phambi kwenkosi wangavela wena vele baleka kakhulu ingane beyihlala phambi kwenkosi
ingane zithi zizoshawa zakha phansi ingane kodwa yena Nkosi yami umuntu omdala wathi yalungisa idwala libushelelezi isho njalo ingoma la ekhaya idwala libushelelezi Manazaretha njengoba silapha siyabona ukuthi esontweni kunjani ebandleni lenkosi uShembu uyakhuza abagcotshwa bayakhuza ibambene ngezihluthu ngonozeni ningitshele Manazaretha ukuthi sibangani sikhonza uNkulunkulu oyedwa sibangani ithi inyanga yezulu Manazaretha ningambanga uShembe mthandeni ngoma nibanga uShembe nibanga into eningayazi asizameni batona baNkulunkulu asiye kumbango silalele izwi lakhe silenze sizolahlwa uNkulunkulu ephambi kwethu nesilibelo kunwephana nje silibelo kunwephana uyabona nje mangihleli la amagubane emva kwami uthi anisuwanye nimkwalazo bana magubane lapha emva kwami kathi umkhwalazo usuwani nembona sokoze kubenye ngani sokoze kubhubha umhlaba lokuwipre nathi siyafuna nathi ay ithi indoda kaMgabi kuleli bandla uma ugcobeke kahle wamsebenzela uNkulunkulu ngokuthembeka izimpi zakho uNkulunkulu inqobe zingakafiki kuwe amen azifiki ngisho kuwe nizophela manisela ngobuso kodwa nophela lingafikanga kithi keyiqathakela nje uNkulunkulu uqhubeke kahle wamsebenzela uShembe ngokuthembeka izimpi zonke uNkulunkulu ebhekiswe kuwe uyenqobe zingakafiki kuwe amen lokukhona lokunjalo akusikhona kwamagwala futhi ukukholwa wambona uShembe oyikwala uShembe wathi mefika ezweni lakithi wampunyoni kunemboma lapho khona ndede nemboma ngoba hey khona abantu abaphiwe tona baNkulunkulu uphendula imboma ibe inkomo yakho uyifuye nje uphendula nemfene uyifuye uzigibela impela uyiphendule nje imfene isowena nje uyiphendule nje imfene isowena uphendula imboma uthi baba mkhulu mewele echebeni ngapha ezantsi silentushe ewela khona sithi masihamba isikebe kanti khona amadoda athi menza imkhuba ayibonise uNkulunkulu kwawona uthembeni uthemba imboma yakhe athi masihamba isikebe bewela nobhombela yathi le ndoda ngake ngibone namhlanje ukuthi ubani inkosi ngikhuluma ngeso lakithi ompunyoni la mphuma khona ngumshumeli njalo egcina kosuku angisiyo uhlalweni nabasho kuphela ngikotshiwe la Manazaretha amen aqoqa ngo1992 33 years emshumayeleni konke sithandayo isasitshela abafana ukuthi uvuthwa la ukhona mfana ungajaki phambili wavuthwa la ukhona 33 years kusizana ujaha phambili kuyaphakwa phambili uzofika uBethele sufikileke bathi ya sufikile bese besoka izandla bethi ake sidle phela awulutho ayifunwa lento lena sitshela abafana laba benabasho ukuthi ningayifuni ngisho uba uhlala ungakulweli kufanele kube khona into abaphambili abazoyibona kuwe bese beyakucela ukuthi siphathele lo msebenzi namhlanje ngibizwa ngegama elikhulu kuthiwa nguhlalo kazolokho icabanga izolokho lingalalise wabanye impela kwehli kahle kuthi mkhulu lo mfana lo kwabanya kwehli kahle uthi mkhulu lo mfana kodwa nibuka igama engibizwa ngalo hey kodwa akulula abantwana baNkulunkulu akulula ngoba sihlangana nayo yonke inhlobo kukhona abantu abathi bayakholwa kodwa bakholwa kukhona abantu abakhuliseke kabi funa sivuma Nazaretha ukuthi uhlobo lweingane olukhona namhlanje alusafani nathi ngisho uhlobo labazali olukhona namhlanje alusafana labasikhulisile masingakuvubanga lokho sizophatha ama BP shaws inhliziyo sifa madoda
aqala sivume lokho ukuthi yena inhlobo lesizalwa yithi nelama thina. Ngisho uhlobo labagcotshwa lisafani namhlanje na uma mshumela umdungu efika abafana bemile laphana ngeke afika athi kubona bafana bamkwathe ngelinye ilanga ubhombele enqamla lapha ngeke sakusho lokho umdungu uzothi mefika uyabona bafana mangisekhona umbatha lesontweni batshela lokho manje ingane zafika athi umdungu ngithuleleni bafana umbathe gili umkhulu esontweni asiyazi thina lonto. Thina sithema simile ebuhlenge singabafanyana kwafika umvangeli umdluli wedumeli kaSolomon. Niyamazi? Anthina yayibona athi njani? Uthi bafana bami afike le ndoda bafana ngiyanithanda bafana bami. Besithi ngelinye ilanga babamkhulu evula ijele kwamaphumulo. Ethi kunjani ukushisa nakuze ukushisa madoda likhiyiwe waluvula wathi simehlala eshawa moya lingabaleki bese bathumela iphoyisa lakwangubane ukuthi alobo bubhombela lafikela lamfaka insimbi bamkhulu lamfakoza nkonsi uthi babamkhulu mntu kaNkulunkulu wothi masijinga le wentaba ngoqela ungikhumule lezi insimbi khona umuze ngifuna ungena khona umsebenzi engifuna ukwenza. Ayi andimazi noSolomoni uthi ngiyacela ungikhumule uthi mabefika laphana ulomuzi uthi nawu wasemkhumula insimbi wathi ngekubaleke wathi ngeke ngibaleke ekubaleka amakhumula insimbi yamkhumula indoda kwangubane eyiphoyisa phela qala nje amapho iboshwa zayiqhutshwa ngesagile nje manje awiqhube phela ngesagile uthi masefika ulomuzi wamkhumula mabefika laphana kukumbiwa ithuna kushoniwe inhlendodo kaMdluli uShembe wafika wahlala phansi kwehlahla uthi wasuka ifu lalo ngenela kulele khona isidumbu waphaphama umuntu. Uma sebephuma sebeqhubeka uthi uShembe ayingibopha ke ngeinsimbi futhi uthi waqala ungubani wabona ngenye indlela manje wathi hayi kulungile yamncenga inkosi yasezulwini ubhombela yathi hayi ngubane isinkwa sakho leki isinkwa seyingane zakho uzophelelwa umsebenzi ngibopha ngubani jahani ke ngubani nizila asinamona kodwa ke funa nifike niphake ofuthola ukhona bra wami ufuthola ukhona nje mfowethu manje bafana niyajaha lezi ingane siyayikhuza lento ukuthi ingane ziyeke ukusonta emathempeleni azo zihambe indinda wonke amathempelo wayifuna inkonzo inabatsho ukuthi abantwana babuyela emathempeleni abo ajabula umkhokheli nomshumali sithi zibuye zonke ingane ethempeleni zilalela inkonzo bese zinika umsebenzi uNkulunkulu wenza ubuso asiphi inabatsho namhlanje ingane sekwazi ukufakaza ngoShembe ngizwile nje kuseni ihlabelele ingane amen manje bajahile abafana bona nijahile bafana yethisani bafana sikhulusa intodo la khaya ethi la khaya gijinywa noma ningayiphikisa soloko siyishilo boyizwa bayizwayo sala wena umsalusele bekukhona bakithi akusikhona kwamagwala okuyiqhoqa zikamoya abonje mina ngikwazi nje ukudubula nangehlili ngangigeja enyonini amphiwa nje ukudubula angigeja igeja isifubi yona Ongicanga ngirathi ogidini ngema ngiciphile lapho ngangibamba khona nokulwa ngagcinele inkomeni nase primary angikwazi ukulwa kodwa ngalo Shembe unyazi lwezulu sizoniginga man amen yazi nona ngafika ngenze nithini nje ukusithinta uShembe uzoyinqoba impi ingafikile nakuwe hayi kimi kuphela nakuwe uma ucobeke kahle umsebenzele uNkulunkulu ngokuthembeka ibalimazile abaningi abayithandayo
kwalathi kungcwele ukufele emuva ayangikaza ayesaba makwala awathi kungcwele ukufele emuva ayindlela eya ekhaya ayedlula engozini ayindlela eya ekhaya awekaya yedlula ayindlela eya ekhaya ayedlula engozini ayindlela eya ekhaya ayedlula uthi ubaba uMathunjwa wasewumfana ebizwa emzini wasephakameni inkosi ilanga ihamba iya edlinizeni lenkosi uCetshwayo nje lisenkandla khuluma khona ngithi edlinizeni la kulele khona inkosi uCetshwayo kuthiwa laphana wabizwa uthi uMathunjwa wangiseyibhungu cabanga njalo khona umunye uthe ephethe inkozo lapha ebuhlele abele abethekwini English ilokishi umshumayeli uthi umshumayeli ngithi ngcono wena baba nothi uyalazi kodwa semshumayeli ngcono baba nothi uyalazi olubona kodwa sephethe asitobeleni baba sinamona cobani funani nani nizothola kulungile ngoba nizokwenza konke kusemandleni ukuthi nithole kodwa manje nizothini kithi nizothini kithi hayi bafana bakithi lapha akudliwi imali la akudliwi inkomo ezinkulu ezinonile ibhukabhuka zatha ngomalume ade khuluma ekseni udoda ngithi ibhukabhuka senkomo malume wami lwana thina sazi ibhukabhuka senyama yenkuzi no Big Zulu ibhukabhuka senkomo usho njalo uJobe la ekseni akudliwi ibhukabhuka zeinkomo la ekhaya kudliwa izwi likaShembe lona liphilisa umuntu awadliwa amanga abudliwa ubuqili masugcotshiwe hlukana namanga uhlwane nobuqili uhlwane nokukhohlisa uzolahlwa masuzobeka phambi kwabantu ushintsha ubona mawusekomedini lena basho sese umfanekiso omncane wokugcotshwa lo angisho njalo wena Maqubane bese uthi angisale sengigcotshwa ngoba sokukhona okuncane usenguhlalo olundi sese umfanekiso omncane ngoba suhamba phambi kweingane zikaNkuluNkulu qonda umsebenzi kaNkuluNkulu ungafi la uNkuluNkulu athembele khona ukuthi ngekufa umsebenzi kaNkuluNkulu uma inkosi langa sifika edlizeni lesilo uCetshwayo lena enkandla ithi mayifika laphana ihambe nesilo umdlokombane anti niyazi ukuthi amakhosi akithi kwaZulu abengahlala isikhathi eside bekuthi uphathaphathe sikhotheme inkosi iminyaka emincane nje umdlokombane ebuyise ethi kwahlana amashumi ayisihlanu eminyaka ngithi busile umdlokombane abantu abazi ukuthi indaba yasukaphi
ithi inkosi la ngamifike edlizeni ithi ngizocela hamba nami Dlokombane uthi umfundisi uMathunjwa seyibhungu uthi ngizocela lesi silo sibuze isikhathi eside sibuze isikhathi eside nangempela uMdlokombane ubuyisa amashumi ayisihlanu mhlambe nangaphezulu masubalisisa kodwa ahlangana yakhumbula esenyokeni lunye usuku ethi singamashumi 45 nginiqoqobele nakhumbula njalo kumnandi kusho ingonyama kusho ngangezwe lakhe esenamashumi 45 ngiqoqobele kodwa wacelelwa inkosi ilanga wathi ngicela inkosi ehlele ehlalweni ibuze isikhathi eside kwa prophet uShembe wathi kohamba kwaZulu kubusa isilo kubusa inkosi eyovusa yonke imikhosi eseyacisha nibonile imikhosi evusa uMdlokombane wavusa imikhosi engasekho uthi kodwa emva kwaso kohamba kubekhona isilo esiyiNazaretha namhlanje nikhuluma into eniyithandayo niyamsola uNkulunkulu ukuthi wenzani unyazi nanekuphi ukhulunywa lonto kathi nina ngingazodlala nina basami sanidedela futhi sidlula futhi siyalida niphake angithi manje khona lento ekhona kufanele maNazaretha yabona umuntu omficile endaweni womhlonipha ngoba yena uzakukhombisa kodwa ke kulungile hlulani Dlulani kodwa ngadlula ungaphethe lutho ngoba fanele kudelive balindile ukuthi uNkulunkulu yabona umuntu ezobopha uJulayi wonke awuhlale eKenana ashise ilanga nemvula abuya ngaphethe lutho kodwa unikeziwe inkonzo Mdungi kathola ufika njalo babeboneni vele kusami ningixolela njalo ngiyashumayela mina ngikhulumi moshumayela kusuke khuluma uNkulunkulu hayi wena mase ngiphumile la ningambuzi ukuthi nibengasazi nami ulethe ngithini kodwa ngizama labantwana yabona mfuka amagubane bagcotsha abalelizwe ngiyabonga abazali umsebenzi kaNkulunkulu mangufica umkhulu kangaka niwesekile lalelani ke xabanani manithanda madoda nani makhosikazi asinandaba nani sifunela izingane ngemva kwenu thina manje sinikele izingane nje sitshele iqiniso lempilo sitshele iqiniso lokuhamba kwala ekhaya esikufundisiwe ithi indoda bahlabisa ubaba mkhulu wahlangana noyise wayo ukuthi umfundisi uMgaphi uthi wahlangana noBhombela mabebingelelana uyabuza uBhombela ukuthi uyapi indoda wakhomba uMgaphi wakhomba waze wasithela ngaze entabeni esingaka ethi ngelewe entaba uthi ubaba mkhulu hawu indoda uzodlana endleleni ihamba indawo ende kangaka uthi indoda kaMgaphi hayi unkosikazi ungenzela umphake ephethe inkukhu kade yenziwe entathakusi futhi mele uthi uBhombela ngesi umuntu ujayele kuyiphethe wena isibolile athi ngeke kade enziwa manje ekseni wathi imvula wathi ivula ithe phuhlu ukhona nomuntu onjalo maNazaretha kade yenziwa manje sibolile uShembe uzobamba umndeni kaMgaphi ufaka leli bandla leli isibolile uthi lalela ke uyabona le altaba 1 2 3 uyothi mawufika ngalena kunomuzo kaMkhize kuhlatshiwe lapho sengikhulumile naye ufika ungene khona ufika kuphakela inyama aphinda kunika umphako uqhubeke uzani asinamona uzani mntwana kaNkulunkulu asinqabile kodwa ngithi madoda aleli bandla makhosikazi aleli bandla siyanibuka kodwa sithi thina ke ningavimbi nalezi ingane sinikeni lezi ingane sitshele kuShembe sithume khona thina lezi ingane akukwenzeka sitshele ukuthi ayivukele umshumayeli noma ngabe ushazi iphihli ephakathi ezeshaba sikusukile yo kumsukela umcatsha akaphihlizi bethi khona umgcotshwa angayiboni inhlanhla kuyishwa
ukuthi uNkulunkulu akulandele izinsizwa nezintombi wena ungababoni ukuthi bengakusiza kuphi uvelulwe nabo nje umqotsho njani othi njalo meguqela yimi emphethe la. Come on guys man, akukho right njalo mawuguqa khona futhi ukudla sami. Abona ngiqede kunabantu abathanda ukunikela bazokusuka isilima uma simbona ukuthi ngiyanikela umshumali bani kanje nomkazi bazokusuka isilima sakamkazi sithi Mdunge yabona umkhona nje belokhu yezeza ngathi ufuna isikhundla sakho ufuna ukuketula mana kumketula kanjani umuntu ethempelini nawe siyabona siyoguphetha inkosi noma ufuna ukungeketula uhlula nje upick up umuntu ozokwazi ukuwaseka ethempelini ngeke ulisebele umsebenzi wonyazi ke awusasetshenzwa umuntu wedwa uyadula ushembe eNazaretha. Funa ube nolimo oluhle ubancenga abantu makhona insizwe nenkosikazi efuna uyenikelayo sinoma ekota abasebenza abahola abadlula amadoda noma ngehle kahle khona kodwa bese kusuka isiwule sikumkhokheli uyambona uma mkhwanazi umkhokheli ufuna isiphika sithatha kanjani isiphika umuntu ephila nawe ngempela nje khona abantu abafundile bahola imali ezinkulu lesi siphila lesi ngasithola lithole ayisuka ningawona umsebenzi kaNkulunkulu mana kumuntu angiketula kanjani ethempelini engicothe kulo. Yabona mawubona insizwe ekhuthele isondeze ungamvala umuntu ofuna ukunikela akho umuntu wathatha isikhundla sakho lapha unyaza kudlalike phela aqala ke kwanesitelo sokuthi umshumayeli omncane phasi komdala ke bahlupheke leli bandla lethu khona ukukhokhela okuncane phasi komdala lutho unyazo lwezulu uma saphefumula nje akekho yokugcotshwa manje unketula kanjani ke ngisaphila kodwa ngishone phansi asifundeni bafowethu sisenkonzweni yokulekelela abantwana bazoba neconference next week sizela inabashu eyonyazi bantwana baNkulunkulu uyayithanda ushembe inabashi kodwa abafana hloniphani izintombi hloniphani ninganaki izwe yabona kuke kwashona ingane le Eastern Cape nayibona ithiwa isenyobeni nqaba ingane ihlala ngogoloko ebafana bami into uzayela ibandla kudala utshwala kudala kabi utshwala manje kuzela ngobuso kuzonibulala ke nibe lutho namhlanje nakubhoka ihlakamizwa ngendlela singakaze siyibone siphelile ingane kuphela ngisho zamaNazaretha. Yabona ingane masene nengqala eminyama njalo lethi speaker kusuke kusemuntu lo khomnto dala ngqala eminyama nethi speaker ngosamthe ingane kamkhokheli njalo le ingane kamshumela ziphelile ingane umuntu akabe ingane ikhasa kuba ingane ukuze akhula bemdala ngesikhathi esifanele. Amen. Ningaphuma bafana bakithi utshwala budala yabona into engayibona enyobeni kushona ingane eziziphume ngamawindi ekhazi ingaziwa leyisola batabami kumnandi ungasekho isigaba sokukhula kuze bekhontre ixoxa kusasa uyabona umthethosisekelo walelizwe anguthandisisi ngoba mfundisi uthi lo mthethosisekelo masuna 18 years ungakuphuza utshwala. Umbuzo wami uthi usebenza umuntu na 18 years kanje usebenza lo muntu usathe grade 11 noma u12 noma uzi first year university utshwala ngoba uyakomela nje nogwaya masuna 18 ngobhema masu konke abangayinaki mfundisi mawufuna idakamizwa ufunda ngesamahala mawufunda ugwayi ufunda ngamahala kodwa masuqalekela awusekho amahala masu idakamizwa sokuyizona ezithi uthi umzimba ngiyasifuna manje aseke uhamba ophanta nawe uzobulala uzogqekeza imizwa intshontsha ama TV baxakekile abazali kodwa sile zamaNazaretha ingane ushembe uthe singayi lapho. Amen.
Ningabi uthi umntelesekelo wezwe ingane ena 12 years ingakhulelwa ushabe emdala Manazaretha kwasho uBhombele ekhomba umbili ongaka ukhahlela ikhwebu wathi Manazaretha lo mbili uyakhuluma kuthi isikhala kozala khona izingane ezincane namhlanje ekukhulelwa 9 years kuzalwa 10 years lithi izwe kumntelesekelo wakhona lo mntelesekelo kuwona obungcwele ngisho isintu ngoba isintu siyinkolo yaso uthi ingane masina 12 years ingasikhipha isisu singatshelanga ngisho umzali umthetho inkolo yesintu ebungcoleni besintu awukwazi ukhipha isisu bese ube sengathi akwenzanga lutho sihleli kabe emakhaya sinamabhati sihlelwa izinto kanti sihleli nomuntu okhipha ingane lakhaya simazi thina ngena ngisho nabantu abadala phela inkosazana yakho iyoklina khona iyakuphakela inkosazana yami nawe nsizwa abona ukushala kwethu lokhu madoda ngahlulwe lutho ngisuthi duba fana baba ngifunda iphepha lithi umasipala seThekwini ngenyanga amantombazana asuka le phansi noko 19 akhipha izisu ngenyanga 846 hawo lapha zinhle bakhokheli weshweli zinhle lento engazibeki ngenyanga mshumayela hayi ngonyaka noma athi unyaka uyabona ke lo ntombi leyo esikhipha isisu uyafika wena vele kuphambane kade uthi yakuzama empilweni ngoba ulanda umuntu onethunze limnyama lokufelwa nawe mjita wazi ingane yakho bayishala phala izinto zakhe ayihlakane bayibulala ingane yakho awazi ufelwe awazi futhi akuhlakani futhi yabathi akuhlakani ivela phela isipari ngendlela engayiboni kade awugezile ufelwe eyabasabisa afana bephinde bashela kukuwe kodwa ndoda kukuwe ukuthi uyigade ngoba nalo into kaMathandana le indala ingayithathi ngewala iyashayana le shadisi le kaMathandana yiyabhupha idumbu abanye basebajele baqala ngokuthandana kodwa sebegwetshiwe bayodilika jele yafiwa thandweni yafiwa nikaphela bafana nikaphele kodwa manje nizogana kahle nje ngenikhule niganane ngenqubo yaleli bandla niyophepha wena ke kunenkinga zakhona nakhona akukho la kunenkinga zakhona ngoba khona abafana ngathi abaphile emakhanda mana ke nje ungathi ungenanga ngisho inkukhu isibhuka senkukhu angikhulumi ngesenkomo wethu abiyesiphola yocela futhi ngelashi kukethi kwekwe kuphele 1 2 3 4 years awukwazi uye emzini umuntu othi baba ho uzosibloka nje ngengalo awunatwa bafana mafuna ugana uqala uqoqe uqala uqoqe mfowethu uqoqe uthi uyabona ungayiphutha kwaphela uAugust umuntu ocela ebuhlene kakaye emzini wendoda manje nithiphisa bafana mafuna ugana uqala uqoqe mafuna ukuhlonishwe khweni abona makwawo ngahlonishwe khweni mfana yoba imbamba nje uthi uyabona ngolahla amaphuzu khweni ungawalahla yonke indawo amaphuzu kodwa hayi khweni funa bemuhle khweni ucela ngoJuly njena sesikhona ezisithuphe ezu7 ezihlanu nyana mfese nyocela nje nisabisa lapha into ngomafeje mina nisabisa akulotsholo ngale yashandisi igcina khona lapha esiboli kuhle ukugana kodwa qala uqoqe mfowethu qala uqoqe mfowethu sesikhona izihlanu ehamba phansi sengothi phatha ngezemali uyabona njena akufanele phela uAugust ubuya kuJuly ucela ukuthi awukaye emzini wendoda
Yabona sifika ke ingane la amshumayela ko ngicela ngo 2023 akafike ngisho ekhaya ingane abo siyaqothuka amadolo mokusemgidini lethele itray icelile awasho ukuthi baba isikhosikazi siyasefa Themani bagele baleli bandla Themani makhosazana sonya ngithiphisa abafana zona izinto esijela abatwana lezi akukho kunye bese niyahlonipha nithobela abashumayeli abagcotshwa ngabakhokheli babazali beni bakamoya bese nithobela abazali beni benyama ebeyibongozeni nizalwa kuzo nihloniphe nje emathempeleni sifuna nibuye emathempeleni niyeke lokuba uvanzi ungabafanyana ukhamba umhlaba onke kuyashumayela futhi bagcotshwa nisisize ningabasabi labafana bangithusi sizogcotha phela mshuma noma ngabe uyambona umfana umzima evangeleni kodwa ngisabi bavikela abantu obekwe kubo ungafiki umfana la afika athuke wonke lamadoda abizo oma bethu ngabafazi ngayivumi lonto leyo asifuni kwanabasho lonto leyo afika biza oma bethu ngabafazi kwathi kunye okuncane kumfana ukuncanyana nkosami safune ukuthola itoko kuthi omakoti babaleke emakhaya baseThekwini babalekela ukungenwa mshumelo osume sesikhathi ushaya umpopho uyiqondise lo ngane ngoba umuntu omncane ofuneka yenze lapha ufuneka amesukuma ababaza ushemba hayi ukukhokhela sitshela lokho lezi ngane manje nani nisebenzise lezi ngane beniphe nigahle ngazo koza kwenu nje usifundisa ukugahla nje zoshaya u10 uyabuya izogahla siyakwazi phela ukugahla wayifundisa nje yothi sibithi hayi mshumele kodwa kunyukeki lokusikhona lapha uzokubuza kusasa ungathathi ingane uthi ayishaya abantu abadala uthi ayibathuke ngoba kusavuna wena iyabuya kusasa lokho kwenza komunye umuntu kuyabuya kuza kuwe khona ngoba Beyonce ngithandayo masiyophela niyayazi what goes around comes back around yonke into yenza izobuya owenza okuhle ubuyelwa okuhle kodwa hamba ngemuva beyinyoko beyixoki kuzoluma wena kusasa sizoshaya uthando lapha mama ningaphikana nami mina ke ngafa mina umuntu wake wafa afana umuntu angazafe sizoshaya uthando lenkosi ibusele kuzwile amen isibindi kuphela ufanele usenze sonke bangcwele besinikeze nangu umntwana kaNkwali engikholwa ukuthi hayi sesizwile onenjebe uzwile nona sisikhwama cishe sigcwele bese sichitheka manje ngisho ke ukuthi okungenzeka kufanele ukuthi abantu baphendukile abakholwa abangakholwa baphendukile bancane ngamafuphi ke sizovala lenkonzo ngesabelelo lapha ya SO89 sizophathelwa uKhayelishe Mbukazi eMthonjaneni Temple uyena uzosihola ngalomthandazo walolu suku lanamuhla siyanxusa ke bangcwele ukuthi kulolu suku lemnandi ucishe libe ngaphezulu kwazo zonke ezinye izinto esike sibe nazo emathubeni kepha lumnandi usuku olusuelo njengalo neyalo ezimnandi kanje ngikholwa ukuthi zingena kahle emntwini ngoba zingeni ngokulwa kepha nje zingena nje lapha nalapha sengawumuntu nje ongayiyekela ukuthi angasithatha